Dobrodošli na kanal Misterije ukratko. Danas ću vam pripričati film pod nazivom Demonska rupa. Bacite subscribe za još ovakvog sadržaja. Uključite notifikacije i udarite like da pomognete kanalu. Lijep pozdrav i hvala na gledanju. Film počinje na mjestu bušenja gdje neki ljudi buše na zemljištu punom zakopanih ljudskih lobanja. Noću vidimo Abi, bušačicu koja čuje misteriozni glas kako je zove po imenu. Uvučena je u mračnu šumu, prateći očaravajući glas. Vodi je do pećine koja se svakim korakom sve više sužava. Dok se zavlači dublje u pećinu, stalno se osvrće jer su glasovi sve bliže. Odjednom se pojavljuje zastrašujuće demonsko stvorenje koje je odvlači dalje u pećinu, okončavajući njen život. Scena se pomiče u današnje vrijeme u Ohaju, gdje se beskućnica po imenu Lou šunja u njen dom da preuzme skrivenu drogu. Unutra njena hraniteljica spava na kauču sa licem okrenutim od nje, što olakšava Blue da se kreće tiho. Uz stepenice, dok Lou ide gore, ona ulazi u sobu svog udomljenog brata. Nakon što je shvatila da on čvrsto spava, ona tajno otvara skrivena vrata u njegovom ormaru. Zatim ulazi u malu mračnu sobu da uzme robu, ali na njeno užasavanje, soba je očišćena. Da stvar bude još gora, njen hranitelj otkriva njeno prisustvo i kreće u tajnu sobu sa baterijskom lampom. Uređaj treperi, ostavljajući da se kreće u mraku, opipavajući svoj put duž zidova. Kada on nehotice dodirne Louino lice, ona upali upaljač i ljutito se suoči s njim. Njen otac pokušava da pokaže naklonost i ubedi je da ostane, čak i nakon što sazna za njen problem. Međutim, ona je i dalje odlučna da ode. Njen otac je frustriran, pa je hvata za kosu i dobacuje joj bolne uvrede. Nezabrinuta njegovim riječima, Lou napušta kuću odmah prije nego što se itko drugi probudi i ugleda ih. Vraća se svom prijatelju ovisniku o drogama, koji živi u napuštenoj prikolici u blizini željezničke pruge. U početku ga pronalazi pod čebetom sa špricem u ruci, zbog čega misli da je poginuo. Međutim, kada mu ona otkrije lice, on se nasmiješi i pozove je da mu se pridruži. Lou ljubazno kaže ne i pita može li prenoćiti kod svog prijatelja. Kasnije te noći, na sablasnom mjestu za bušenje, drugi radnik odlučuje otići u jezivu šumu kako bi potražio svoju nestalu koleginicu Abi. Međutim, on nema pojma o strašnim stvarima koje ga tamo čekaju. Sljedećeg jutra stvari su napete na autobuskoj stanici. Vidimo neke roditelje koji ostavljaju svoju srednjoškolsku djecu koja moraju odraditi društveni rad zbog svojih manjih grešaka u školi. Neki roditelji su zaista ljuti na svoju djecu, dok se čini da drugima nije mnogo stalo. Djeca se okupljaju u blizini autobusa gdje ih dva policajca drže na oku. Jedan od policajaca je Kyle, koji je išao u istu školu kao i ova djeca. Čini se da svi osjećaju mješavinu brige i straha. Zatim se pojavljuje dječak po imenu Doug koji je iznenadio sve, posebno Kyla, koji nije znao da će on biti zadužen za njihov društveni rad. Kyle ostaje tih i nesiguran kada ga vidi. Dok stariji policajac provjerava Douga kako bi se uvjerio da ne nosi nikakve zabranjene predmete za nadruštveno koristan rad, dok svi ostali stižu sa svojim roditeljima. Lou stopira autoputem i ulazi u auto nekog stranca da bi se na kraju pridružila grupi na autobuskoj stanici. Zatim prolazi kroz inspekciju i dobija dozvolu da se ukrca u autobus. U autobusu je ukupno 5 djece: Jerry, Štreber, Bethany, bogata i razmažena devojka Doug, čiji je otac borac protiv diskriminacije crnaca, Tiffany, koja je zaljubljena u Kyla, i Lou, beskućnica. Kyle je posljednji učenik u autobusu, ali je tamo kao policajac, za razliku od svojih kolega iz razreda. Otkriva se da je njegov bogati otac dogovorio da odsluži nekoliko sati u policiji i radi pisma preporuke za Harvard. Za ručak djeca dobijaju jednostavne sendviče sa sirom umotane u foliju. Svaki od njih ima drugačiju reakciju na ovo. Jerry Štreber igra sa folijom, dok Tiffany, kojoj se ne sviđa sendvič, na kraju povrati. Lou diskretno uzima žilet skriven u ustima i ponovo ga skriva. Dok autobus prevozi djecu do njihovog gradilišta, stariji policajac ih ostavlja na udaljenoj lokaciji daleko od grada. Njihov zadatak je da očiste područje koje je kupio Kylov otac za ekstenzivnu ekstrakciju gasa. Iako ostali vide Kyla kao privilegovanog, on je jednako nervozan kao i ostali. Preuzevši vodstvo, Kyle vodi sve u šumu da počnu čistiti područje koje je prekriveno jesenjim lišćem i snježnim dodirom. Dok odlaze dalje u šumu, Kyle zaustavlja Lou i prepoznaje kao maturalnu fotografkinju iz prethodne godine. Međutim, Lou nije zainteresovana da upozna bilo koga od ostalih, pa hladno reaguje i nastavlja na posao. Are you serious? I have glaucoma, I have a prescription. Ooh, I have that too. Can I hit that? Nakon što završe svoje zadatke, Kyle vodi grupu nazad, ali na kraju se izgubi, a autobus ne dolazi po njih. Doug postaje sve zabrinuti za njihovu situaciju, ali Bethany vadi svoj telefon, uspijevajući slikati. Zatim Kyle priznaje da je tim za bušenje njegovog oca nedavno radio na tom području
pa je njihova najbolja šansa da pronađu mjesto za bušenje kako bi potražili pomoć. Nakon što su satima lutali u krug, naišli su na kolibu. Međutim, Bethany i Lou dobijaju uznemirujuće vibracije od toga dok ostali bezobrazno provaljuju. U kabini otkrivaju vreću punu trave, zalihe piva i alkohola i staru gramofonu koja privlači Garyjevu pažnju. Nakon što su neko vrijeme proveli u kabini, razgovor između grupe se okreće kako je svako od njih završio u društvenom radu. Otkriva se da je Gary bio osumnjičen za ubistvo iz nehata zbog zabrinjavajuće liste s brojnim imenima. Bethany je optužena za vožnju u pijanom stanju, Dad je uhvaćen kako puši travu, a Tiffany je ukrala suknju iz prodavnice. Kada se pažnja grupe usmjeri na Luz, ona otkriva da je pobjegla nakon što ju je njen hranitelj neprimjereno dodirnuo. Udarila ga je i ukrala mu auto, što je dovelo do njenog beskućništva. Uvrijeđena njihovim odgovorom, Luz se vraća u šumu, ostavljajući ostale u kolibi. Kyle se zabrine za nju i prati je, ali ona nastavlja da se udaljava od grupe, ne zaustavljajući se uprkos njegovim naporima da je sustigne. Nakon nekog vremena, Tiffany izlazi iz kabine i povraća. Nakon što je podigla glavu nakon neprijatne epizode, uočila je njena i Kylova imena uklesana na obližnjem stablu, okružena srcem. Tiffany pretpostavlja da je Kyle sigurno napravio ovaj romantični gest. Osjećajući se neodlučno, priznaje da nije urezao njihova imena. U međuvremenu, dok se lagano šeta šumom, Lou nailazi na povišeno područje. Ona se penje i otkriva ogroman ulaz u pećinu. Dok se povlači korak unazad, nehotice pokreće zamku kada joj nešto oštro udari u pete. Ovdje Lou otkriva suvo lišće koje skriva jamu ispunjenu oštrim šicima. Pored zamke za mine, ona počinje da čuje glas koji ponavlja njeno ime. Uprkos svojoj nelagodi, ona ulazi u pećinu i nailazi na jeziv prizor. Ljudske kosti, kičme i rebra razbacane u okolo. U međuvremenu vidimo demona koji vreba u senci kako se krije iza stene, čekajući da se Lou približi. Međutim, Lou se uplaši i žurno izađe iz pećine. Ona žuri nazad kako bi obavijestila ostale o svom uznemirujućem otkriću. Nazad u kabini, svi se prepuštaju pušenjem džointa sumnjive trave i sve se više opijaju. Počinje da čuje kako mu skandiraju ime, pa izlazi iz kabine, ali Lou interveniše i vraća ga unutra. Ona se pridružuje grupi i učestvuje u korištenju džointa. Lou pokušava razgovarati o glasovima koje je čula u pećini s Kylom, ali ostali, koji su sada duboko naduvani, odbacuju njene tvrdnje i nastavljaju svoju malu zabavu. Nakon nekog vremena, grupa pušta pjesme na gramofonu i uživa u svom vrhunskom stanju. Smatrajući da je teško povezati se s pijanom djecom, Lou sjedi u ćošku i uživa u vlastitom društvu. S vremenom, Kyle se potajno zaljubljuje u Lou zbog njene posebne prirode. Kako sati prolaze, svi postaju sve više naduvani. U međuvremenu, Lou nastavlja dijeliti svoja iskustva sa Kylom. Onda vidimo Tiffany u drugoj sobi kako pije alkohol. Tiffany se vraća i predlaže da svi pričaju priče o duhovima. Bethany je smislila najjadniji glumački scenariju, a to je da ona priča kao da je opsadnuta. Vidjevši kako se ponaša, Lou ističe koliko je jadna i otkriva da su stvarne stvari strašnije. Odjednom, Tiffany se nasmije i tvrdi da može čitati Louine misli, otkrivajući da Lou misli na dečka s kojim je jednom podijelila svoju priču u dječjoj službi. Lou je skeptična, pa je zamoli da još jednom pogodi o čemu razmišlja. Tiffany izgovara naglas svoju trenutnu misao, a to je broj 247. Na ovo otkriće, Lou postaje veoma uznemirena i zbunjen u isto vrijeme. Nakon ovoga, svi ostali počinju tražiti od Tiffany čitanje misli. Ona pocrveni dok čita Garyjeve misli i smije se za vrijeme Dagovih. Ali kada pročita Kylove misli, ona saznaje da on voli Lou. Ona postaje razočarana i odlazi, ali Kyle krene za njom, pokušavajući je podsjetiti da se ne zabavljaju. U međuvremenu, svi primjećuju Daga, koji je postao proziran. Svi, uključujući i samog Daga, sada mogu vidjeti kroz njega. Dok grupa prolazi kroz najčudnije iskustva, neka figura ih posmatra izvan kabine. Kyle pokušava da bude nježan prema Tiffany, priznajući kako je smatra slatkom i simpatičnom. Tiffany mu čita misli i postaje još više razočarana kada sazna da laže. Kad se Kyle vrati u hodnik, vidi kroz Daga i postane potpuno zbunjen. Misli da je udario glavom ili je negdje pao. Kada stvari počnu da postaju čudne, Lou se upušta u razgovor i predlaže odlazak u krevet kako bi se mogli rano probuditi i pobjeći iz ovog mjesta. Tiffany, koja je postala ljubomorna na Lou nakon što je pročitala Kylove misli, prezrivo govori prema Lou i ističe da je ona iznutra uplašena kao i oni. Međutim, kada noć postane mračnija, djeca počinju iskusiti najgore iluzije koje mogu imati.
počevši od Daga. On je u sobi, dok ostali padaju na sofu. Dag gleda okolo i pronalazi čudne komade lutki za igru. Tada se Bethany pojavljuje niotkuda i približava se Dagu djelujući uplašeno. Dag pokušava da je opusti masirajući joj ramena, ali ona se uzbudi i počinje da se baca na Daga. Međutim, kada ona na trenutak okrene leđa Dagu, Dag vidi niz očiju prekrivenih kosom na njenom potiku. On je zatečen i zbunjen, ali pušta Bethany da nastavi sa prljavim zavođenjem. U međuvremenu Lu primjećuje Kayla i Tiffany koji spavaju na kauču i smatra da je to savršena prilika da se prošeta napolju. Uzima svoj fenjer i izlazi. U međuvremenu Kyle, koji se samo pretvara da spava, odlučuje da krene za njom. Prije toga testira Tiffany da vidi da li je u dubokom snu ili ne. On joj kaže da je kabina u plamenu, ali ona ne reaguje na to, dakle Kyle to shvata kao znak i kreće za Luom. Međutim, čim Kyle napusti kabinu, Tiffany otvara oči, otkrivajući da se pretvara da spava. Onda čuje kako svira stereo i shvati da je Gary. Ona prilazi i odradi posao se s njim nakon što mu pročita misli. U međuvremenu, dok se Kyle susreće s Luevani, Dag provodi vrijeme svog života u intimnim odnosima s Bethany. Usred toga, demon iz unutrašnjosti Bethany progovara, plašeći Daga na smrt. Izvan kabine, Louis priznaje da joj se sviđa Kyle, ali oklijeva da napravi prvi korak. Odjednom se Lucino hladno ponašanje drastično mijenja i ona počinje crveniti. Ona trči nazad u kabinu gdje naleti na Daga, koji slučajno muca i trese se. Ona zauzima Tiffanyno mjesto na kauču i zavuče se ispod ćebeta. Zatim čuje Kyla kako se vraća unutra, a on joj polako prilazi. Ona zatvara oči i očekuje da joj se približi dok je pravi Kyle napolju i razgovara s Dagom, njegovom prvom poljupcu sa Lu. Dag sramotnim tonom priznaje da je vodio ljubav sa demonom. Tada Dag priznaje da je poremećen pa će otići u šetnju. Kyle to ne shvaća ozbiljno i misli da Dag govori o Bethany. Nazad u kabini. Demon klizi ispod Lujong pokrivača od stopala i polako se popne na Louis. Ona je sva uzbuđena i čeka da Kyle napravi sljedeći potez. Međutim, demon koji je uzeo Kylov oblik penje se na Louis i počinje da je davi. Kada Louis vidi Kylove oči kako blistaju, počinje da vrišti. Odjednom pravi Kyle ulazi unutra i drži Louis u njenom ranjivom trenutku dok demon nestaje. Louis tvrdi da je kabina ukleta ili da se nešto zeza s njima. U međuvremenu, Dag se izgubi u šumi i upadne u zamku. Oštrac jepanica prodire mu u grudi dok pada, okončavajući njegov život. Odjednom dolazi čovjek sa fenjerom i dobro pogleda Dagov leš. Odlazi kada shvati da Dag nije živ. Vrativši se u kabinu, Bethany se pojavljuje i pita Kyla da li je vidio Douga. To ih navodi da shvate da je Doug izašao i da bi mogao biti u opasnosti. Sva djeca vade svoje fenjere i izlaze iz kabine u potrazi za njim. Nikada ne pronalaze Dagovo tijelo, ali ono što pronalaze je mjesto za bušenje. Tiffany počinje povraćati kada je vidjela masakar na tom mjestu. Vide da su svi radnici brutalno poklani. Stoga je Kylova jedina nada da će ih spasiti sada nestala. Predlaže da pobjegnu što dalje od ovog mjesta mogu, očajni u nadi da će pronaći bilo kakvu pomoć, ali Bethany insistira da uđe unutra i pogleda okolo dok svi ostali ostaju. Bethany ulazi unutra tražeći pomoć. Tada vidimo čovjeka od ranije koji je vidio Daga i krenuo dalje. Izlazi iz svog skrovišta i odsjeca Bethanynu glavu. U međuvremenu, Tiffany nekako sazna za ovo u svojoj glavi i počne vrištati. Nakon ovoga, Kyle i Louis su odmah shvatili da nešto nije u redu pa zauzmu mjesta sa svake strane glavnih vrata, dok Gary brzo uzima neku vrstu opreme i ostaje miran. Tada Louis i Kyle provociraju čovjeka da izađe i čovjek upada u njihovu zamku. Izlazi, napada Tiffany, ali se Gary pojavljuje s leđa i udara ga u glavu. Dok vezuju čovjeka za drvo, čovjek otkriva da u šumi nikad nije bilo kolibije. Ova izjava stavlja djecu u dilemu da li vjeruju u svoju stvarnost ili vjeruju čovjeku. Čovjekovo ime se ne spominje, pa ćemo ga zvati Adam. Louis postaje nežna prema Adamu i traži od njega da im pomogne da shvate šta se dešava. Adam se predstavlja kao tip koji pazi na pećinu. Priznaje da nema pojma trči li po šumi mjesecima ili satima jer demoni mogu ući u nečiju glavu i promijeniti njihov osjećaj stvarnosti za vrijeme. Da unese dodatnu jasnoću, on spominje da je bio u odredu za bušenje koji je bušio za bogataša. Dok je tamo radio, njihov sonar je hvatao signale iz indijske bušotine koja je imala 5 velikih ležišta 7 milja niže, a svi su bili dostupni kroz rupu u pećini koja je bila 30.000 stopa niže. Adam govori djeci da se ista situacija jednom pojavila u Rusiji kada je Sovjetima trebalo 24 godine da iskopaju rupu. Tokom ovoga, Tiffany istupi i priznaje da ne može čitati Adamove misli. Adam se smije i spominje da su ih demoni također prevarili da pomisle da imaju
neku vrstu supermoći samo da bi ih mogli namamiti u rupu unutar pećine. Nakon što su ovo čuli, djeca postaju samo još više zbunjena, a Adam otkriva da su demoni došli do indijanskih plemena koristeći ih generacijama da kopaju rupu. Kopali su tako duboko da su otvorili vrata pakla. Kada su to shvatili, Indijanci su postavili sveti kamen da zapečate vrata. Sada demoni mame ljude koji mogu sići u rupu i osloboditi Moaka, zlonamjernog demona iz vremena proroka Mojsija. Moak želi da primi ljudsko tijelo kako bi mogao ući u ovaj svijet i osloboditi pakao. Stoga, za sve ovo vrijeme, Adam je pazio na pećinu i spriječavao ljude da ne dođu do rupi. On otkriva kako je oduzeo Befanin život kada je otkrio da se u pećini pretvorila u demona. Htjela je osloboditi Moaka, ali on joj je razbio glavu u ogromnom kosti. Dakle, da stane na kraj demonima, Adam ima plan. On traži od djece da izvuku kutiju eksploziva iz kućice za pse na gradilištu kako bi je mogli baciti u rupu i uništiti. Nikomu ne veruje, a kamoli slijedi njegov plan. Svi počinju da se svađaju oko ovoga. Louis se smuči od svega i odluči samo otići i uzeti eksploziv. Kyle trči za njom, ostavljajući Djerija i Tiffany nasamo s Adamom. U međuvremenu, Tiffany uvjerava Djerija da krene za Kylom i potraži pomoć. Kada on ostavi Tiffany samo sa Adamom, ona pokazuje svoje pravo lice. Vođena ludilom, Tiffany priznaje Adamu da želi da sabotira misiju i pomogne demonima da steknu neograničene moći za sebe. U međuvremenu, Louis i Kyle uzimaju iz objekta. Odjednom čuju glasove koji dolaze izvana, pa Kyle izlazi da pogleda, ali ostaje zaključan vani. Odjednom se demon pojavljuje unutra i gleda Louis iza zidova. Međutim, u sljedećoj sceni, Louis se vidi kako izlazi iz vidokruga sa kutijom eksploziva. U međuvremenu, Tiffany vidi Adama kao prepreku na svom putu, pa pokušava da mu oduzme život udarajući mu glavu kamenjem. Međutim, Tiffany je osjetljiva na krv, pa počinje povraćati. Adam je psuje i ruga joj se da je slaba, pa ona ostavlja Adama u bedi i kreće prema pećini. Nazad na Kylovoj strani, Louis ga pronalazi u šumi i govori mu da joj se pridruži u planu. Kyle pokušava utjecati na njenu govoreći joj da ne slijedi Adamov plan, jer će uništavanje rupe donijeti ogroman gubitak njegovom ocu. Međutim, ona se ne uvjerava i odlazi do pećine. Kyle nema druge nego da je slijedi. Što se tiče Adama, on je oslobođen od strane demona, što izaziva sumnju. Scena se vraća na Djerija, koji se gubi u šumi u potrazi za Kylom. Bez njegovog znanja, demoni vrebaju svuda oko njega. Iznenada se iza njega pojavljuje demon i uzima oblik Abi, radnice koja je prikazana na početku filma. Da bi Djerija onesposobio, demon počinje zavoditi Djerija koristeći Abino tijelo. Srećom, Adam se pojavljuje sa Fenjerom i spašava Djerija od demona. Međutim, demon pokušava utjecati na Djerija da oduzme Adamov život. Međutim, Djeri je slab i nevin pa se opire Abi i slijedi Adama. Nažalost, Adam se zakleo da će zaklati svakoga koga vidi u šumi samo da demoni nemaju na koga uticati. Zbog toga se Adam iznenada izvinjava Djeriju i oduzima mu život lomeći mu vrat. Zatim prijeti demonu, a dok to radi, Adam ulazi u pećinu samo da bi upao u zamku. Greškom prelazi preko zavezane žice koja pokreće oštar drveni balvan što dovodi do Adamove strašne smrti. U međuvremenu, unutar pećine, Tiffany se predaje Moaku i skače u rupu. Nakon toga, Louis se pojavljuje u pećini s Kylom i eksplozivom. Oni puze kroz usku stazu i stignu do demonske rupe gdje Louis baca eksploziv i daje Kylu detonator. Kada ona zamoli Kyla da aktivira eksploziv, on to odbija. Donoseći preokret u zaplet, Kyle se okreće protiv Louis i sabotira cijeli plan. Kako bi dodatno pokvarila plan, Tiffany se pojavljuje hodajući na glavačke u pećini. Ona napada Lou, ali Lou vadi žilet koji je sakrila u kutu usana i prereže Tiffanyno grlo. Dok se ona bori protiv Tiffany, pojavljuje se demon i odvodi Kyla zajedno sa detonatorom. Odjednom, cijelo mjesto eksplodira, što ukazuje da je Kyle pritisnuo detonator. Sljedećeg jutra, Louis dolazi svesti usred šume. Povrijeđena i oslabljena Louis vidi tim bolničara i kola hitne pomoći usred šume, ne shvaćajući da je to previše dobro da bi bilo istinito. Ona odlazi do bolničara gdje upoznaje Kylovog oca, čovjeka koji stoji iza projekta bušenja. Ponaša se slatko i uvodi Lou u kola hitne pomoći da bi joj ukazali medicinsku pomoć. Zatim naređuje policajcima da obrišu nered koji su napravili na gradilištu i započnu projekat s novim ljudima. Također im daje znak da se riješe Lou. U kolima hitne pomoći Kyle je dirnuo Lou i na trenutak ona povjeruje da je živ. Ali Kyle sa lukavim smiješkom otkriva da je eksplozija bila iluzija da je spriječi da uništi njihov plan. Film se završava mnogim pitanjima bez odgovora.